Ilipofika Disemba 12, 63 mzee wetu alinyakua uhuru Kenya. Miaka ni 63 yukuma nthi ya Kenya yetithukania kuma ukomboni wa Muungelesa. Mzee wetu alituomba tusahau yaliyopita, badala yake tuijenge nchi yetu. Ni uthasi ulona vumwe no wakwatikanie kwa ngalama nene, nthakame mbingi yetika na nyingi cia ngumba wila ciavonokie kikuo ciatiwa na malanga manene miniyo ondo umwe na mathayo nimo. Kwa ukasisha ba muthumo wili abelanga yebo na toni wone mote na mote wandona netego wa ibahati yakwa wambikia na alikakikuni ndine na tumanze mbanetie mavita tuthiitania ngumba ithi muthengani wa umunthi we ni wisikana ka uyu wa kumitithukania nthi ya Kenya kuma mokoni ma Muungelesa wokitiwe ni kila mundu. Kila mundu yani akanaume ni kwa kitumi kivala ngwenda mwakani uyu tukunikila kianda kila akakana mwaitu maina choka uni uyu osakavila wikale nthi na ukitea kutukwa kunesa withose uvo na kati nthini wange wa na ila tumivatisite ukumbau wa mundu muka. Umandhamwe maakala makoniwe kauni uyu yambia kuyanga lekosia kathonzwe ni kaundini ya Makueni vala wa mbengo komana nake ni mwaitu Faustina Nzula Kilonzo. Sina wako wambie andu beta wa Yuya mubese Yuya na kuma Yuya netwaendie andu beta wa Mananza tuode nane muno na tui Mananza netwa tulokile butwali baya kemane keta wa Twanyuni twale ne abu muno nondo twasia saa 11 tukaua na twaua tuvinga tuima tulikatekana kwa sababu ya twelewane tuovo watekulwa mome maito balamai nundu wakwetha ai umwe wauya umealama ikithekani makiukita Faustina mbelesi akanani wethe iwate mavukune masio na Muungelesa na etha yikala kimandwa na nengo nilikana madeno mane na sembeliwe muno na dina baluka ukasisha ba muthumo wili abelanga yebo na toni wone mote na mote wandona netego wa ibahati yakwa wambikia na alikakikuni ndine na tumanze mbanetie mavita matambene na mavita ila mashokie netina emokie mambithia ni mangwatie na mandolonga mambikania siko vitaile masuva sunini nondo ne osungia inokela neniimbia ko ngai nondo waila soga ni mathina ala maendeiye mbikia esa ukwatwa na kuvingewa na umavutwana nituyokitea au meama ito kuuga natwauga tuitia twavinga mebea na tuivinga indo na tuindika itekane leto sio kwatwa na sio kwatwa wa Mananza na twaiwa kamete ona twaiwa kwekala kamete tane kala kakubemnya itandatu na kumabu na betwa manyani na lekelwe manyani ota Faustina Regina Kasavu kimule kuma mbumbune kuya mboni embelesa kana ai umwe wauale unakutwa kula umomome kukitea yako ninya mutu wa umwe wale ngai kwezi amaso utwe maina metwe mbi magweto kusawana ko tambui tameo bakuwa aya atu maka mukaingi kwacha makatoka kwa temula yubikete ba ya meana makakunwa makamandalala uko ninawonie kwatiania na Regina nikana kwa ivetila yenda kuthikwa na mume lazima ikwate valua kuma kwa Kivu na valozu itumba muole ne dio wa Musungu na ulama muvatise tata Kanenze tendo lwatu ikiyaza ni Musungu weta wa Kanenze ibalwa lini watu ikiyaza yo bilobi nyendia sindu weta wa naona atu ikiyaza iba tuko nundu wena kenda kwa mabu ndiye siba wa uma toka tata tia ibalwa bu pandu mesali na kisa kuka hizi yako nite muoni atikamuka kwa chati kiwa itoke tose Regina embelesa kana uchenda uthi umona mume waku ve undu wailite ni kwikiangwa nikenda wisiane na kwisa utwikaliwa Musungu ngwa yo ja kitonyo tiya tike tukilwa
Nundu nezi wanikia ni nguthi. Nezi akitonyo ni nguthi. Ni ngutwawa. Na yune ketu oneka ni Mukamba. Na kuda weka vila kau kacha ni Mukamba. Nundu akwekia kaniki na kuina na ndei. Naomba ile ingita ya kuyo na megia itonyo isu. Na yo tabi kwekala namo. Na mo kama niko matwawe nundu mo mekoneka na mupaka wa chao waitonyo atina thuku ni mati Azuma wasa wakuma vala mwe matwa wava komatanda na manda makaki na makaumwa ngwa angi makai kwa batai kindu na nyena cha bandito ne nyene ngwenuka niko nenukie Tuinana na Mutavi Mweke kuma ngaliko cia Mbumbuni na umo wa atumia alama okitieka uyu wa maumau kuya musieni wa Ilovi embeleza kanani mavithukia asungwa alame ona masivetisyo kumisi makamathanga na kumoa nitaumaku alame umathini wati kama vithukia tikatuta azu ukethia maima na nundu ti ukatikia uniform yo wiye maitu manani thia ona tavika ona bayu dakika kana undu mati yamo nundu nimekali makitakuka na maviko mundu lo tongwezie yesi aikite kwasia fire on the maitu utwa pio batekwetela mwakani wa 2016 nthini wa unenania wakwa na Musembi Mutia umu wa atumia alama okitieka uyu kuma utuini wa Misakwani kaunti ya Masaku ambeleise kana kwe wamwe mahakama kikondekio alama atumika ni musungu kumavunania uyu nunenania umukuvi kati wakwa na Musembi Mutia mwakani usu wa 2016 nthini wa kilungu kila twakivatisite ngumba usitu mwithukisia kwa luvaini vandu venguma muno na okiti ama wiyathi nundu nivo aume ala mungeleza wa matala kwitha me muisi muno kwake woka kumaminia vinya wowa usiai kana kwa ndetengi kumavakua mundu muka wa ili mundu muko weta wangilesi na pesa ndu wekala na mwepetele wa bayo elinda yuga kakopeke ya chiliwani apetele vaya ye kalum ayu kudia iliko ambona wenengi kona nuingi tuwewe chikitijaukiende aikuya tukona ingi mundu muka matako vaya ve vandu vambetu ipetwe tuwamba kavitile tau na vayezi wapitile woka wewe wekalevu kati isane isu ndutaviwe tola mundu mukandi mamanyeno yubako uka wabewe kamboni kaka chuma na kakani neiko mundu ikinyo mutono yopa moko uyomwana mangu salisu ona mundu mukavaya umila vaya watuwa tuwacha mauma utekekani ndukambila mundu muka musungu mukamba wabaka nguto ndawangilezi yono yano mwezi nenevu ya mbiyai wa uki atumia wani asungu kwikau atumia wana asungu hai uyani weni wapukuma nakaamino nabaya ndwangiteza wakakuni weki ya ikunia na wona kono wote ikunia zindisa babuku ni walikata wana tabu na yuwe wapa kuiwe kwa bahati nina leo nguli undu ninaoneka ni mundu kunini ila nabidile natoiwe mpaka kwa lubani twekala mwaka 53 ni kwa lubani vayeviana asu amwe avutha alama atumika kumavuthania okiteia ya mawe yathi tuima twi ya undu nundu silati witu ende kwa aya ingi alama akonia ya museo wa kutethecia kauyu ithe mathiani twimaumisya ngovia na kuvoya kwi Ngai athimenzia wasio kilungu ke mwana ukumba wa mundu muka kila chombanwa na kwetwe kwaku ninye so wambuva kwa jina la Baba na la Mwana Roho Mtakatifu amina.